Naimbag nga oras, iti tunggal maysa, kumusta kayo? At di mananti gayam yo, Jenna Almoy, tayo ang mga kakamakas man ng biyanang, amang kabkablaaw, kada kayo itinaragsak nga oras, kanal daw, iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon, diti YouTube channel Jenna Almoy te drama. Kapadasan ni Kabsat Biday, sa napudno anagan, tintay drama, ngamsakbay na hello mampay kada Adrian Olonan, dita Quirino Province, Lucy Porsche, kan Geraldine Abriam. Kastimanti ko na ni Kabsat Biday, dirma ng biyanang, na isamak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi, tamabangbang aran nga mindiriknak, numakakit-kita ak iti adu amula. Ngamday tapag ismak kontra ti asawa, kat pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabtan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol asabten kaya. Nagasidag. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko na account. Mula man nga tandagi jay. O, naikat na dya bakitanay. Nagitati paggasgastusam, mulmula. Uray ko maano, agbunga nagitay timakan tapno da serbina. Di ka kadisumanaon. Di nakla maawatanan aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kung may tibangaws, inggatang mo di taamula, di ada sinanta. Sayang nga mindagitoy no jak alaan. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkit di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apita masidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak la ka di Ingo. Anya ka ka di. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kung dagitoy. Anya ko mama, ti pakais-stressam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Ano la amin nga amam. Bakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kitingag mula itinatang. Kaduan tatiag mula, tapno adun tumot ti apitin takit at dailakot lah. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Biday, Rabiin, anya pelat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-simpak biit dagito'y mulak tanay, jak pa'y nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiin, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan. Madamdama akton. Dahil talatan di sangsangwam. Alam na giti ulas kan pungan mo dita ka maturugan. Kahit daumon na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat, paringgaw. Apay, umutang kaya? Wen ko ma. Agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmula akman ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Manuti utangam, paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta pare. Manungarod ti utangam. Ibagam, taited ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Agluto ka no madamdama ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaws iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa ay ti mulaam. Wain, tapno adaw ti maapay. Kat adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutag tag mula.
Sambutak tinangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to ka na no makaapitak. Di ka lamabot nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw. Ag triple. May mayat mo ti kastuyan ngam tararamidam. Awan mo't maganab mo itar aramidam. Agay, aywan ka lang iti mula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam Basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw iti pangaldawan na iti nagtrabaho, biday. Baybay ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagpipintas mo dagitoy mula mon, maribiday. Agyaman nak amare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda moten. Basit la dagitoy nga aywanam iday. Imaduda moten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No adda saringit da, ipat kumat adagosen. Ay na, nagmayat moten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo aka nagitamulam. Wen, mare. Maragragsakan ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagitoy amula. Mabalin kumot lang nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel. Kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagitoy klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sibog ka, sibog biday. May busti danaw. Dita mulam natan ti papapananti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamat danom asumang putno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mulak, ilutlutwan ka pa'y la iti lamutam. Husto nga rodaytan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan Lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta nga'y pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray. Ang bimabamad ti presyaw. Wang nga rod. Ang bimabaman kan ng mato ti presyaw. Masapol ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wan, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi. Awan pa'y agas ti banog mo. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyaw. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Agay sana bali Tinapatag, gada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimulak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na! Unay kamutan! Apay ngay akinugtarang tamula. Ngay natumbaan, anya kamutan. Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka iti nakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makitkita dito aglawlaw ti balayan. May strisa ka na kita mulmula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo. Bilangan ka. No kasta, insardeng muntag garden tata. White ta, nalogyak.
Law-lawan ka na nagmula. Naimbagpay ko namta nasubot ko ti puunan. Alanganin nga min ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta siguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tanga mon ta sublate mon. Inlablaban ko na dyan kat nangababakan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmat ata ta. Kat apay nga raw nila ko mon ngay. No dakkal gayam ti mapangpangabakam. Agambro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met nga ni garden kaw. Pagdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko mati balor da jay. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana Espesyal na dyan manok ko tata. Last price di 5,000. Naglinamad da itan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka umaraw. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga ro day ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, mga no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayanak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga mi ni ti kwarta. Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. At tuyan ti kanam, kan inumam, chicken kaw. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken kaw. Alan, kas kalabagtik ngagsasaong agmay-may sa dita. Bagtit asasawang mag. Kano kasasaok to chicken kaw? Manipod at daday ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan ang nagita mulmula. Sigurado ti swerte dita uy. Mangankit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kong. Umuna ka, ta sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di taaya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinala ka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay-bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Nagloko mat ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok mat gayam. Ay patpatyam tumat day jay nga am-am. Katamom mat abulbulas tugi. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay a manok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasuron nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga yan, nagpaabak ka, chicken kaw. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di napatay, saan ka natay? Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Apros di tamanok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw. Siyak abi nang tagtrab-trabaho dito unag kibalay. Ay ano sama? Si kangarod ti babae. Sumanao ka manag. Panawanak di tao ita napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man nga minan na ita mula-mula. Day tamanok mo ti sardangam. Ay na, makaring-ring ka. Di ta ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula. Kasta ti rumbang karakaya. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang.
Isa dagito man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito. Ni, nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mulak kasi naman, pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramot nga agpay so dagita mula yun. Ay, tulungan nakman anak ko, isimpata man dagito'y. Ay na, awanan, natukul tinaduman, ado tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan, tulungan kayo nanang. Nasaya at addakan, mga nun. Nay, nakaluto ka mo't gaya man. Itaman pa'y anasapa ka nagluto biday. Wan, tamabisin akon. Anya talinuto masidenta. Manok samat. Nangalaam di tangay. Kat agit itlog mo't agit di upa anitim ang manok ta. Mangan kakit din, di ka sumana udita. Nangalaam iti pinartame ko na. Basta siyak mga nakon, tamabisin akon. Agora ka man. Mabigbig ko to'y tapingar na to'y. Ay, just kika. Tay samat manok ko na ito yan. Wan, iso. Anya, awanan kay tibain. Sika ti awanan itibain, tadin adaal mo dagiti mulak. Iso a pinarti kon jay ap-aprosam a manok mo. Tapno quits. Anya, Hello, Nana. Da kayo ni Nana Biday. Saan? Ay uwan madam, apay ka di. Siyak jay kachatyo agumatang itila ko yung imposyo amula. Ay, da kayo gayam madam. Impadas ko lang nga impose. Kundi, adu kayo mutin anagdamag. Sika ti kaunaan anagmain madam. Wan nga rod. Nagadumagayam timula yo ditoy. Ado ti pagpilyan. Ayun agpili ka no anya ti kayat mo madam. Nalakalaeng. Sagmamanungay, Nana. Nalakalaeng. Uray sagtutuhan rin laeng ti maysa. Ni, naglakaunay, Nana. Ay na, tapno mo yo. Dagita tay mula ang inginaan. Kat no kakasta ti kadakkelnan, ribo ti balornan Anya, ni jak amo dayta. Ay na, basta nagmula aklat tang aminen. Pinaadok, tamagustuak ti itsura dayta amula. Napintas ngamin apang dekorasyon. Diyak kaya timang luko kada kayo, Nana. Isong ibagbagak daytoy. Nalakaunay ti kasta presyo yo. Ilakok mo't lang amin tigatangag kada kayo, Nana. Mala, gulpiyam nga ruden. Tailaklakak no wholesale. O sige nga rod, Nana. Ngam dagiti ladadakkel ti gatangam madam. Tapadakkelek pa'y dagiti babasit. O sige, Nana. Gatangag tumanan no dumakkeldan. manungay amin tinaglakwam bakit. Di ka mo lamalmalpas ngagbilbilang ditan. Kaya't mau tatulungan ka ngagbilang, biday. Ay saanan, kabailak abilangan asisyak, agbuya kaladita. Ay na, nanginamot gayam tikas jay amula. Jaklaim pagaraw. Anya, di makitam itan, tibunga ti sakripisyo kadagi jay amulak. Kunam nga awan ser-serbina, ngam kas makitam mat, nagpuskol to'y naglakwa. Biday. Naimbag pa'y kanya, tamapag numarak dagita mulak. Ngam si Kangay, awan pa'y naganab mo iti panagmulmulam idi. Kan ti panagtartarakan mo iti mano. Ala, sorry ka din bakit? Sige, likan paritan ng agaywan iti mula. No kaya't mo, tulungan ka pa yung mga sikaso ka ng iti mulam Sanan, kabailak nga uray awan kadwa. Biday bakit? Ayan mau. Apay aya, addaak dito'y ayan dagiti mula. Ay, bakit? Adda dinawat ko apasaw, iji balay ti anak ta. Saan da ka nung us-usarin na kita, oy? Ha? Tulungan kay tararamidam. Kamilak ka na iti daga iti apat. San abasta dagat ikabil mo? Adda dita sa ako tinakasagana ang maikabil itipat. Natimplak daytan. Ay, masapul gayam at timplaan.
Una, tapno na bunas ti mula. Tapno na pintas ti mula. No napintas mo ti daga ang maikabel. Sige, takargaak itinaga na gitaw. Alang araw. Diyak kumakayat ti agpatulong. Alaman laang tapno mabibit amalpas. Hindi kagdanag, tano makalako aktumanan, ikan kanto iti kwartam, inggo. Basta manipon ita, tulungan kan bakit. Katsuri man na no imbulang it ko nagitimulam iday. Nukas dyan na po dot ti ulawk, ipapas ko ti pungtot ko ka nagitimulam. Sorry, Wan. Saanan ang maulit day jay, bakit? Ala, lipate munday jay, inggo. Naragsakanak tauray kasjay tinapasama kiti kalabas, bimawi mata sawak babaan ti panang tulong nan kanyak, ang mga sikaso kadagiti mulak. Ket manipod din, nagbalin matan alibangan na tagaywan iti mula, ket daytan ti pakakumikuman mi adwa, ket day tapayan ti pagkwartaan mi tapasaray aglako kami iti mula mi. Alakastan, tigayem mo, biday. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dear Manang Biyanang, aday di inaram ko ababalasang. Dua idi tinaram ko. Tano asino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiar-armam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak kalag ito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa ka banger, sublyak to dayta. Tasarong karak mat tay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumso aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano natin ti pangigatangam, tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam, tainton maminsan. Dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di mo't lanam-namak. Aklunan nak ka din. Narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay? Di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana.
Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wen dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Ah. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Ah, Diyak namin kayat ti makaasawa iti agat rungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum dagita abisyom. Tadyak kayat. kwa. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong. Ala ikarigatak ay sa paraken ka. Ngam san abiglaan Anya, inutag Wen, tinapatag, maikat mo. Ni Aisa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aisa? Ay, Nay, masaong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aisa day tangararmam. pagpilpilyak nga rod to'y bagay, no anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aisa, kat ikatag dagiti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanong arod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyamanak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pa'y ladi talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan, karne, talutwa kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklonan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mga rarmam. Pudno aya. Ha? Oo ay. Aklonag. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubiak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasam ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagijay. Tarakan ko dagijay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan nak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan nak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan nak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan na nga klon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung kadisasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawamot, nabisyo mo't at talaga dayjay ababay. Sana balan Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa,
nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas day. Naimbag nila rmaa. Tanak ko na pa'y asuportaran nak. Ada pa'y nga ron intod na manok ko. Day man nay. Impagod ko ya po unti arimando na lang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan. Basta kinawatan kami. Mayat. No siyak. Mas kay kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo Ngumsyak. Nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaay sa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, anang. Lipatan yun, day nga Aisa. Nung kasta, sinardingamon nga raman ni Aisa, insan masaw. Huwan insan, tapakipot mait. Imununan nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga raman ani Aisa, tas sinardingamon mateng. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema tayo takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armum na isa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga mintisap-sapulan na itimay sa alalaki, gayt. Kaya't na nga ta? Kat sa alak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti daya babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskartin mo't daydan, insan? Adda bisitam, ay sa anak ko. Sarong kara nakakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Ay. Yapay, di mo ko na ay napampanunutom pala day di ang Masong. Kaya ni, addan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanya. Ngumadamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumadamot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainem. Naimbag pa dita kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang. Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam maurnong mon sa Masong. Ada urnong nilerma nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisnudo. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayon iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na- Iso di tapay lang makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak dituy. Sige nga rod lerma. Sikat makam mo. Aywan, adalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di in regalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti? Iti palot mo lang Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wun at iti kwarta pagpustam Ay, na. Das data? Ha? Ay, maaduday to yun, lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. Wala lerma, ag-triple na ito akwarta no sumang petak. Nana, da kayo kumatimay sa nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wan nana, tanapas nakmat nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na.
Dayta tinangayatakan ko na, nana. Ay mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayo. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agi amanak, nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, nana. Ay wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. Numangabak da ada kwartada. Ngam numaabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunong antikas jay ngar aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sige nga, kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo tayo, insan. Da kayo ay. Apay, di kayo pelag kasal. Saan mi na masango dahi ta? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kit talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect couple insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti day ta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw kaka. Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wala, taday, kasapulan da ba't tilugan ay, tapagbunag da itilako da ataragan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay ba't dagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Kanya, apay ngay, Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. kanya, Iso na pimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anyat pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamutin na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukon. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Day talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya?
Nagawan maababain mon. Aglako ka iti saan makukwa. Kukwata mo dagi jayon at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar. Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay. Nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang petlerma. Wan, ingkag digos. Kalpasan nagpalis ka, Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo ka ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ingkayo ag shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito, eh. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Ang kukwa, mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika timbayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko po tayo, Lerman. Tilar aramidan na. Subli ka dito, oy. Karting aktirumad dito, eh. Masapol ama itarayak day taabakay. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid ko matikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makammo ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman, Masong. Ta idi imay ka nagnag dito balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw, kat panglalaki mat dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak di awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudo sak idinanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabaho, ket kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali a nobya ket nasingpet a balasang, ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, Masong. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagdangag iti kabadasan amang taditi pagadalan wano leksyon iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini kabsat dalya san napudno nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, adagayam ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana.
Aklunak aga po iti limad nga apal ko isa may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Si Kangay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanag? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. Nuda kami adda. Innem ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan. Nalabos mo't ta innem nga anak. Nuda kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano bak nang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatem kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang? Isuda mo. Datangay, mano ti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaeng. Dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda kumantap no adaw awirenta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor. Tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumutan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagadaan na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Oh, apay Dalya. Kayat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensyak, tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mo. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawa, amti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay ti sabali sa anak makaanak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga rod maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa mo nga Madanaganak nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mo't matagtaga rin. Kanayon akasla naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namnamaen, tikas dya amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan iti anak. Ngam kasanungay makaputot. Kat adamot gayam diferensyak, tatang. Rudy lakay, manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin matagtagari? Di ka unay makisasao kanya kun. Apa yan ngay? Naupay ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak Dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampunta lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paikit din Kat ayos laang kada ta. Saan? Wan, narigat gayam. Ay, ala, maturok tan. Rabin.
Dalia, kasangay dyan anak mi inton bigat. Umay kayon to At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyon nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang, kasta ti maparte. Dua nga min ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasarunwam mat ti anak mo, Veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Surwan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to laag papaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't Dalia? Sapay la kumaa. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti dua nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit di no ado ti anak mo. Taado ti asikasum. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? Numaypas ngay kunto ti may kadwa. Pasarunwan min tumanen Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobra mat daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kwa. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax ti panunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang adda anak yo, Dalia. Saan nga rude na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda. Ti agan anak. Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ka nagpasada Ay, kasta Maala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod bakit? Agpulis akong tamaturugak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapa kan ngay may dito balay, anak ka. Wan, tanasa pa rimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwaran. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, hagluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napaoy. Wan, tatang. Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa launay ng trabaho. Kitawan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa. Awan inananan Wan nga rod. Itamot la akas di ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti panag-overtime na. Gimagat mo't iti kastaunay. Kasi kayo mo, awan anak yaw. Sa nakas ni gayim mo aniveron, agsasaron na, nagiti anak na. Dayjay mo't babae. Mahilig. Mahilig asasawam mo. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw dalaunay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay na, di kagsasaw iti kasta. Nagasad dakit di taado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak. Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumo ilang dagita nga anak. Amangan no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng. Tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro anaimbag dagiti anak da. Madlaw ma, da responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot.
Masikog ka manon, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawin na ka manon. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawan nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa rita. No apay mo't nga takas jay day ja babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawin na ah. Ibaga na agatel, kas kadaan niya ditan nga ibagbaga na. Wano, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak amo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ah? Saan mo't? Apay aya. Anya kumati pakaburingak ngay. No siyak, maburboring akon. Ah? Anyat pakaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak? Apay no mga ampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ah? Ay, kat adakan ka day ta alakay. No kayat no, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na nga ipaampon na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko ti mother side. Di mo am mo na jay. Adayo nga min ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampon ti anak na. Well, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kayat tinobyo na nga alaan da iti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam? Apay, mano ti ipaampon na aya. Talo na iti anak na nga ipaampon na kadata. Pasig alalaki. Anya? Nagadun? Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko. Iso na lang ang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampon iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na. Takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan na amang isir na karag iti kagawa na iti ampunan tanga ubeng. Ah? Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna. Dua to'y may kadwa. Kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atalo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumra kami. Tulungan nak Dalia. Adama gayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampon iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampon iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Ah, kasta aya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampon. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampon mi. Ah, Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? aganak kayo ngamin Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tayo mismo nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawak? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maadaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Jakman amoy ti day babae nanang. Saan amawawatan ti bagbagana? Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Nga, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat.
Apay ngay akila at nagtibayo ak. Ay. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalia. Ibagam man tagpaiso kanyak. Apay akarupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayam ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Ka nakaklat ta na gitoy. Nya ka kadi. Ha? Apay, nalipata, makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubeng. Apay, karupam ay adye kasinsin mo. Katuan. Adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din. Rabiin. At dapat trabahok no bigat. Dalya, ayan na giti ubeng. Adada ijay silad na. Apay ayan. No umay di kasinsin ko. Di mo ito dagiti ubeng, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron. Subyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, subyan na. Kunak man no saan akayat je foreigner anubyo na dagiti anak na. Nagsinada ka nun. Pinanawan nan ginobyo na, tagkabil ka no. Isa subyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak dalya. Di ta itulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy lang kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot. Napatugan dagiti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo? Ha? Kwa? Wan, iso. Rudy! Erwar mo na kita anak ko. Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itid mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga kadagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga kadagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasit damay! Anya jay kunan. Sikati ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y dagiti atat tao, Dalya. Awanan dagiti anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng iti ubing, Dalya. Amok ka napatugan ng iti ubing ken ka. Isa may kawa ka mo. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangitak? No di ka ti panang lipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yam no inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko ma. Apay anaramin mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laeng met ti kasapulak iti dadya babae. Ngam anyan padinak man laimbat yan met iti anak. Inala na met amilidan. Dalya. Pakawanan na kumawain. Sapay kumatamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapul ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak kaday. Diyak mo. Itatayong panaw dandagit anak mo. Sigurado nga ulitam tupay tagsapul iti si kukam. Ay kwa. Diyak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan. Dahil takat gapulaang iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya? Si Kalatta ti asawak. Maawatan nak kumamit. Nukas tamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalangan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya, diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalya? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kanada na kaibaga kanyak.
Nga adda ka nun yaw awid na a babae ije balay. Ala, mabalin mo mataagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo a pumanaw. Isa bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti waya-wayana. Ay, naamwak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Uwan peron, inlimod ko dayta. Ngam na amuan matlat dagiti tao. Ay, una yan, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Uwan nga rod. Ay ayik unay ti bagik ita, Veron. Panagriknak ket awan ka is kak a tao. Ala, di kagsao iti kasta ah. Kandi mo ay ayan ti bagim. Taure kasta ti sitwasyon mo. Adalat tamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan kadalya. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andigay kanyak, Veron. Ket sorry manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanyak. Lipatamon dagita dalya. Nagdali na edak nga rod iti balay datatang ko. Aging ga nakapanunutak kat nagabrodak. Jakon na kiasawa iti sabali. Impamaysak da atensyon ko iti trabaho kat pasaray ang bakasyon akmat tapno iliwak dagiti kakabsat kan ti amak. Adameten sa bali a pamilya ti sigud nga asawa ket damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pay dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan nakalipat akon ket naragsakak na nga uray awan asawa. Alakastan tigayem mo Dalya. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan da itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.